cvijeće, povrće i voće svojom rukom. Pozdrav svima! U ovoj epizodi predstavljam knjigu Cvijeće, povrće i voće svojom rukom, čije su autorke Meri Vlajić i Višnja Ogrizović, a koju je objavila Alfa iz Zagreba 1987. godine. U ovom videu ću prvo predstaviti ovu knjigu, potom opisati neke njene tehničke karakteristike i na kraju reći neko svoje mišljenje o ovoj knjizi. Pa da krenemo. Namjera koju su autorke imale kada su pisale ovu knjigu jeste da to bude jedan sveobuhvatan priručnik za sve koji vole da rade u vrtu, ali sa posebnim osvrtom na primjenu naučnih znanja i dobre prakse. Kompletna knjiga je podijeljena u 3 velike cjeline, na način kako je to navedeno i u naslovu. Sa tim da moram napomenuti da deo radova sa cvećem odlazi preko pola knjige, dok su povrće i voće dobili približno po 1/4 knjige. Ovo nije nimalo loše jer sama knjiga ima 270 stranica, pa je i 1/4 od toga sasvim dovoljna za povrtarstvo i za voćarstvo. Kada su u pitanju tehničke karakteristike, knjiga Cvijeće, povrće, voće svojom rukom ima tvrde korice i srednjeg je formata, a spajanje listova je obavljeno kanapom što garantuje veću dugotrajnost. Sama knjiga dolazi sa zaštitnim omotom, a za pohvalu je što su na koricama na jednostavan i jasan način ispisani naziv knjige i ko su njene autorke, pa ako se izgubi zaštitni omot nije neka pretjerana šteta. Knjiga je dobro ilustrovana sa tim da postoje 2 bloka sa nekoliko listova na kojima se nalaze fotografije u boji koje su propraćene sa opisnim tekstom. Uz to se nalazi veliki broj crteža od kojih su neki korisni i prikazuju ono što piše u tekstu, dok ih ima nekoliko koji su samo usputne ilustracije. Fotografije koje su štampane u boji se nalaze na nekom kvalitetnijem papiru koji deluje da je blago lakiran. Nažalost, u ovoj knjizi ne postoji spisak literature koja je korišćena pri njenom pisanju, a nema ni indeksa pojmova. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je YouTube kanal Retke knjige. Pozivam vas da ostavite like ili komentar, a ako vam je tema predstavljanja knjige interesantna, možete i da se pretplatite na ovaj naš kanal. Neko moje mišljenje o ovoj knjizi bilo bi da je u pitanju kapitalno delo. Ono što moram primijetiti jeste da je, iako je podeljena u 3 veće cjeline, može biti malo teža za pronalaženje informacija koje vas zanimaju. Ovdje mislim na situacije kada pročitate knjigu i znate da ste nešto vidjeli, pa ponovo uzmete knjigu i pokušate to naći na brzinu. To neće ići tako brzo, zato će vam trebati nekih 10 minuta da pronađete. Ovo nije neka velika zamjerka, kad se ima u vidu koliki je obim knjige i koja je količina informacija unutra navedena. Što se tiče samog kvalitete informacija, za one najpoznatije biljke je sve uglavnom navedeno, dok je za neke biljke i neke radove to samo okvirno napisano. Na primjer, južno voće i savjeti kako njega gajiti su na samo 6 strana, a u stvari je prikazano 16 vrsta južnog voća koji mogu da se gaje na ovim prostorima. Ti manji nedostaci su zanemarivi ako se ima u vidu da je knjiga u cjelini dobra i da može biti veoma korisna svakom ko voli da se bavi radovima u vrtu. Ovim polako završavam ovu epizodu i pozdravljam vas do narednog videa.